Įsiklausyk į laiką ir jį pamiršk. Čia Radio Gama. Kad reumatas gali būti paveldimas, kad silkės šviesina protą, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Temą pristato uždarosios akcinės bendrovės Visakua produktų vadovė Raminta Petrauskaitė ir gydytoja naturopatė, фитотerapeutė Ирина Карпова. Мумиё – это продукт биологического происхождения, который добывается на высоте 3500 метров и по своему составу может отличаться в зависимости от места его добычи. Целебные и даже чудесные свойства мумиё известны тысячелетия. Многие врачи древности – Аристотель, Авиценна, Абу-Рахман Бируни – описывали его способности заживлять раны, кости, кожу, укреплять дух и давать бодрость и быстрое выздоровление. Mumijó tai natūrali medžiaga susiformuojanti aukštai kalnuose nuo 3 iki 5 tūkstančių metrų virš jūros lygio. Sveikatinančios ir netgi stebuklingos mumijó savybės yra žinomos jau daugiau nei 3000 metų. Aristotelis, Avicena, Abu-Rahmanas, Biruni ir daugelis kitų senovės gydytojų rekomendavo mumijó gydant žaizdas ir skatinant greitą jų gijimą, esant kaulų lūžiams, turint problemų su oda, stiprinant organizmą. Побочных явлений мумиё не описано. По историческим сведениям 4000 лет так точно применяется мумиё, но когда-то его применяли с целью мумифицирования мумий, когда-то египтяне. Затем было замечено воинами, которые использовали мумиё после раневых ран для воздействия на раны, что заживление происходит быстро. Šalutinis mumijó poveikis nėra pastebėtas. Remiantis senovės dokumentais, kažkada seniai Egipte mumijó buvo naudojamas mumifikavimui. Vėliau kariai pastebėjo, kad ši medžiaga skatina žaizdų gijimą ir naudojo jį sužalojimams gydyti. Есть легенда, когда один, я не помню его имя, этого царя, он заметил, что он подстрелил оленя и не смог его до конца убить. Тот убежал в пещеру, и в этой пещере этот Джайран, это восточный был царь, какое-то время пропадал, и через несколько дней этот царь заметил, что этот самый олень со стрелой в спине гуляет, и ничего у него не болит. И когда его поймали слуги этого царя, они увидели, что он весь намазан черным веществом. И когда они пошли в ту пещеру, где был этот олень, они нашли вот это вещество и обратили внимание, что оно способствует заживлению ран. Yra tokia legenda apie rytų carą Džeiraną, kadaise pašovusi elnę. Sužeistas žvėris pabėgo ir pasislėpė urve. Po keletos savaičių į nesėkmingos medžioklės vietą sugrįžę kariai labai nustebo. Su nugara įstrigusia strėle elnias ramiai savo ėdė žolę netoli olos, tarytum nieko su juo nebūtų atsitikę. Caro tarnai pagavo elnę ir atidžiai apžiūrėjo jo žaizdas. Pastebėjo kažkokią juodą vaško pavidalo medžiagą. Nuėjo į urvą, kuriame slėpėsi elnias ir rado tą juodą masę. Išminčiai ištyrę patvirtino, kad ši medžiaga sunkėsi iš šalų plyšių, ją laižo gyvūnai, lesa paukščiai ir tokiu būdu išsigydo savo ligas. Такие известные врачи, как Авиценна, особенно восточные врачи описывают. Почему восточные? Видимо, там залегание вот этого продукта, оно в большем количестве. Существуют горы, и в горах вот эти образования чаще могут быть обнаружены. Бывает золотое мумиё, бывает белое мумиё. Белое мумиё еще каменное масло называют. Почему каменное масло? Что оно как бы пропотевает органическими веществами. На самом деле это, думаю, что кто уже глубоко интересуется, то, может быть, узнает, что истинная причина, откуда берется это мумиё, неизвестна. То есть это многокомпонентный продукт, который путем долгого лежания в горах перерабатывается самой природой, и вот образуется вот это вещество. Avicena ir rytų mokslininkai teigia, kad būna auksinis ir baltasis mumijó. Baltasis mumijó dar vadinamas akmens taukais, nes jos spalva ir konsistencija panaši į taukus. Kas labiau domisi, tikriausiai žino, kad tikroji tiesa apie tai, iš kur atsiranda mumijó, nežinoma. Mumijó daugiakomponentis produktas, kuris susiformuoja kalnuose ir yra perdirbamas gamtos.
Dėkoju gerbiamai gydytojai Irinai, o nuo savęs pridursiu, kad šiandien mumijorė labai plačiai naudojamas tradiciniai medicinoje. Ypač vertinama jo galia stiprinti imuninę sistemą ir apsaugoti nuo įvairių susirgymų. Šioje laidoje tiek. Kitą kartą apie galimybės ir būdus mumijo vartoti dabartinio aplinkoje, bei apie pastebimus tokio vartojimo rezultatus. Likite sveiki. Kad migreną gali sukelti rūkymas, kad sportuoti geriausia nuogam, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Laidą parengė uždaroji akcinė bendrovė Visakua.